Kasngap CM College Mokurwat Southwest Khasi Hills District menta kasngi kelayo bandekmen berakhi ke jingyo ban itho kasngap CM College ka kerdan B balai itho da National Assessment and Accreditation Council Bangalore hakaba Dr. WR Kharluki UMP juga Raja Sabha ula longgum kongsan. Kani ke jingyo juga kasngap CM College hak grade B ke delingba da ke jingtre stom naru principal ke college kino hikai kisamla pule kimi kipa berborok ke bidan bentalang hakani ke benta ke badai ke jingtre stom jongki ke belawan rak shisai ke nam ke buram omta kasngap CM College ni ke distrik hi berok away. Hani kesengi lawan mai don rekat ru UMDC ke Mokurat ba Karnes Sosyang Dr. Kiki Nongsi Principal juga Sengap CM College, Dr. Kidi Ramsi, Kinong Hikai, Kisamla Pule, Kinong Ilam juga seng balang beper bagi Kinong Ilam senong bagi Wigwi di kiri orang bak belawan mensaki langi kani kesengi ke Bekerpang, juga Sengap CM College Mokurwat Southwest Khasi Hills District. Ha kani kesengi ke bawah pilih kemen, ha ke bawah pilih yok head to sok kemen, hadir assessment, jom ke National Assessment Accreditation Council. Haba liyo degree. Ngayon dir melong long hikai. Pastor yang piau ilong presiden yang body jongi Sinod College Kopor. Bat ngesong tuh hai ke jingkemen joki. Namar habingi yo il grading. Baru kena hikai kena school tang kemen isno sarong. Ngangat kerpat ini ba maintain your grade and kum ngatrai kini kawai nanti ayu joki arise and shine. Sagani ke jaga kaba kendong tau hagani ke jong. Hoi pidon bok Dr. Kidi Ramsi long principal ng Sinod College bila experience pa di kam Reverend York Nior kapan principal wa kinoy kay nga ability kajing kerku play try kemerat bahagawai assessment at try pinpoy ke agree nangka nganong hindi ba hot kibon ki university hagapertai kibo mananam kum ki ong ke Oxford University ke Harvard University ke Delhi University hamni India JNU kibai Ndrai ong MP kham tam ni khna school komdon ke university ke ban palat ya kata ke university ke HW University lawan guess ke Hard Rock University kata ke university ke ban tam na borok university